you for joining us. Momentum has teamed up with UNISA to launch a household financial wellness index. This is the first independent, credible and comprehensive research of its kind in South Africa, and the findings present an invaluable and unprecedented benchmark in understanding the state of the nation's financial wellness. Earlier on, I spoke to the head of client management at Momentum, Leanne du Toit. Leanne, tell us about the Household Financial Wellness Index. What benefit does it have to South Africa? Well, this new index we're launching today for Momentum and UNISA is really putting South Africa in a space that they really can start to understand what is happening in their financial wellness. Previously, South Africans had some kind of an indication with an index, for instance, looking at your debts or looking at your savings. But there has never been a holistic index that has looked across the board around your liabilities, across your savings, across how your different debt levels are looking at your what you've got from an education perspective, what you have from a social support and standing perspective. All of those things actually link together. And it's the first time that we can really see how the different things in your life can be connected together and either make you financially well or financially unwell. Leanne, that's what this index is doing. Leanne, is there any way members of the public can get hold of this to educate themselves on this? Because it's a very in-depth study, and I think most South Africans would find this very interesting. Yes, definitely. We actually have the findings of the study available on our website, on Momentum's website, momentum.co.za. There's a very much detailed reports in there, and the report will give you a lot more information on that. But from a generic perspective, we're looking at 4 different levels of being well. There's an anchored and a drifting, well and unwell. And on the factors of the South African population, most of the South Africans that we've surveyed and we've extrapolated this from a statistical perspective, are in a drifting stage. And what a drifting actually means is we can either make you more well or unwell by doing the right thing. And that's maybe the positive sign that we can see, is that just by having a budget, just by looking at your finances a little bit, thinking here and there into the future, and comparing how much you're spending versus how much you're saving, and touching on that education element that is so key. It was one of our key findings. We can get you from the drifting state into an actual wellness state, that we can even anchor you into a wellness state as a consumer. Leanne, on a final note, is it still of concern to you guys that South Africa is not a saving nation? Most definitely. It's most definitely a concern, and what we've seen in all the statistics and the research findings that is available in more comprehensive state is that the actual level of liabilities is getting more and more, and the level of assets that the consumers have is getting less. So in other words, that gap is increasing over time. The good news is the speed of this gap is reducing. So since the recession, it was a bit chaotic, and the speed of that gap was getting more and more. But there is still an increasing need for South Africans to save, and that has got a massive impact on all consumers in the whole country. Thank you for that rather interesting report there, Leanne du Toit, Head of Client Management at Momentum. 'n nuwe navorsingsprojek wat die huishoudelike finansiële welstand van Suid-Afrikaners omvattend reflekteer, toon dat bykans 50% van die land se huishoudings finansiëel ongesond geposisioneer is. Navorsing vir die samestelling van die nuwe Momentum UNISA huishoudelike finansiële welstand indeks word deur UNISA se Bureau vir Marknavorsing en die Universiteit se Persoonlike Finansies Navorsingseenheid gedoen. By ons in die ateljee vanaand is professor Bernardine de Klerk, hoof van UNISA se Persoonlike Finansies Navorsingseenheid. In watter opsigte verskil die indeks dan nou van bestaande indekse? Ek dink die indeks moet mense in ag neem dat die onderliggende beginsels waarvolgens ons die indeks gebou het, is 'n samestelling van 5 komponente, waarna ons verwys van die fisiese kapitaal van die huishouding, die batekapitaal, sy menslike kapitaal, sowel as sy omgewingskapitaal en sosiale kapitaal. En dit is 'n indeks wat die goed bymekaar tel op 'n verskillende manier as net bymekaar tel, maar dit word eintlik as 'n funksie van mekaar bepaal, waarvan die ander indekse eintlik dalk net na een van die komponente kyk. Nou, hoe verteenwoordigend is die navorsing van die land en sy onderskeie gemeenskappe? Aanvanklik met ons steekproefbepaling het ons moeite gedoen om te sorg dat die steekproef verteenwoordigend van die land is. Ons het hom getrek op terme van provinsie, inkomstegroepe as wel op populasiegroepe. Nou, wie gaan almal by die indeks se bevindinge baat en op watter manier? Ek dink die waarde van die indeks is op meer as een vlak vir die
huishouding in selfsug belangrik. Hy kan bepaal sy finansiële toestand in vergelyking met ander huishoudings in Suid-Afrika. Ek dink uit 'n beleidsmakers oogpunt is dit baie belangrik want daardeur kan beleid ook bepaal word van waar is die probleemareas en watter spesifieke beleidsdoelwitte moet geallokseer word na die spesifieke probleemareas toe. Maar ook dan vir die finansiële dienste sektor wat dan ook kan sien in terme van die behoeftebeplanning wat nodig is om 'n gesonde finansiële posisie te bereik, wat kan gedoen word en watter produkte moet dan dienooreenkomstig geallokeer word na daardie projekte toe. Nou die eerste indeks dis nou voltooi. Wat was van julle belangrikste bevindinge oor die goeie en miskien ook die minder goeie welstand van huishoudings? Ek dink wat vir ons baie insiggewend was met die indeks is die eerste punt van die belangrikheid van onderwys en opvoeding. Dit is een van die kernkomponente van die indeks en dit het ook vir ons 'n redelike verskil gewys op die vlakke van onderwys gelyksame met die vlak van die indeksresultate. En daar was 'n duidelike lyn tussen hoe hoër die vlak van onderwys was wat die huishouding oor beskik het, hoe gesonder was die finansiële status van die huishouding. En ek dink dit bly 'n kritiese probleem in ons land dat die hele onderwysstelsel op hierdie stadium een van die kernposisies is wat aangespreek moet word. Wat ons wel ook gesien het is van die ander ondersoeke wat ons gedoen het is die werkstatus van die huishouding het wel ook 'n verskil gehad, maar nie so groot soos in terme van die onderwysstatus nie. So dit wys vir ons wel van die en die beleide wat van toepassing is om gelykheid van inkomste te verdeel en ander sosiale ondersteuning van die regering, kry dit wel reg om inkomste en welstand te versprei. So ek dink daar's daarom 'n positiewe kant ook uit die indeks. Wat is die grootste siektes by wyse van spreuke van die bykans 50% huishoudings wat as ongesond gediagnoseer is? Ek dink as mens teruggaan na die samestelling van die indeks, is dit eerstens die laer vlakke van onderwys wat uitgesorteer moet word. Dan is daar tweedens 'n komponent van die samestelling van die indeks is die batekant en dit is 'n verskil tussen die bates van die huishouding teenoor die laste. En ek dink daar is nie so noodwendig soveel groei aan die batekant as wat daar aan die lastekant is nie en dit veroorsaak dat daar nie regtig 'n sterk finansiële balansstaat is nie. En aan die ander kant sien ons ook die inkomstes en die uitgawes. Die ouens spandeer baie van hulle inkomstes nie noodwendig om op bates te kry nie, maar op verbruikingsbesteding. So daar's nie regtig 'n groei of 'n komponent van spaar in die begrotings nie. So, in 'n netedop, wat sou 'n mens kon sê, wat kom uit die navorsing oor die finansiële welstand van huishoudings? As ons kan sien dat die resultaat wat ons gekry het was dat die finansiële welstand in 'n ongesonde situasie is, maar ek dink daar is hoop. Ek dink mense moet kyk daarna, daar sekere prosesse wat in plek gestel kan word om dit te verbeter. Die huishoudings moet ook 'n verantwoordelikheid neem om aktief betrokke te raak met hulle beheer van hulle finansies, maar daar is ook probleme as ons gaan kyk na die hele spanderingspatroon en al die impak wat hierdie tolgeld en al die ander koste druk op die huishoudings kan wees. Kan dit negatief wees ten opsigte van die impak van die welstand. Dit was professor Bernardine de Klerk, hoof van Unisa se persoonlike finansies navorsingseenheid. Mooi op voorspoed, alles van die beste. So oor 6 maande dan praat ons oor die nuwe indeks. Goed, baie dankie om ons